abusia for me ma akwaba the best social media IGP shows so I social media IGP da bia me kasa enkanisi ekombe bronisi no size na kankasa na kase menim ni mechi obi ani ho da bia me kasa se yeda na ye sore ni anti asamode a ene na chese ya kanta kra ankeye sade da bia ade achima ye didie no medikan ya kase na mama Brown enso sister se ya ade se wo num nsu a wonie wo didi a woni bibia wo ye bia no na mama Brown so se wonu su woni na watch num no na mama Brown any Miss V me try on ya show time any United Showbiz anya asam ketua pa wani ba hwe wo mu di si akan ye easy na me say na mama Brown so wo no wonya ahabayira yejo ena bibia wo kire wo man ni se wo beto no dia ye se krokoto ye nkasa krokosen etu onu bibia no day in day no wo create bibi foforo edeba na mama create bibi foforo so wo be kaya me nka wachi na mama free where in UTV no maybe we would say 1 year ni o ai Miss V also by UTV no and also 1 year ni eti na trasa na watch na e cha mu ani ene na nya asam keto wa Ghana ha sa station mi enu UTV and onua camp no na nya asam keto broni was see and believe de bia me kasa mitum ne ma kiresie na mama Brown 1 year no de ba onua short time no ono de wa anya se wo de be ye party na awe say ba se dem di kaka so no create bibi e no obi afa na IGP mi so kra ma be fa na makabi ama won so wate wono de wo se ne ba baby maxim ai edinment mi amani ya mo fa ncha me baby maxim enya 5 years etiye na wotu etwa mu no ono ni 1 year no odidi ni birthday at the same time so was said the PA shop kasiya esa wo pa adwuma wunim etire wo adverting about beauty there bra na mra na mama Brown ebe yese na ono wo ya no na nwumre UTV nsusu mu ya mu kum ene esa dia wo mu nsusu wo mu di Miss V 1 year anniversary na no so puani kwhwe min pesa IGP meka sama me kasa aye tenten yenkwhwe UTV 1 year no ni ahwe ma Brown so dia no ni e ba IGP meto aso to walk into the room. Congratulations. Amen. 1 year. Amen. Challenge your brother. So there are lots of loved ones. This year, backstage will be a so bad over show. When the set here, we will get here. I want me to get here. We laugh. Regular panel members so I want me to be some. Na kaya say any wine. Me an kaya fry and come yem farming can be. Erade. Aye wadum wo bro and now cramming in the last 365 plus days I'm bet na konya iso bibini wasika kumya jinika kuonu videos na me no yakwhwa aba no wo se challenges no enya asam ketwa ushana na mama Brown said ye beto oja se woni ni kuru eja awale na wo hwe said woni ni kuru na kambom no omo ju omo banani na baabi kura na se be ma ne bompa ye na o ahunka na ye ene na efe wo wie na djuma no san de djuma no nso to aso ami sie woni pa bi te sana na mama Brown be 5 wa ha ka Ghana youth no ko mumbre because adwuma na wabie no one fa ni pakra no enye be 50 into why you can imagine ti se ni pa 5 no obi abi adwuma no afo obi 50 a ko ma ne sanka youth no mumbre
Me free na mama brand ye call UTV for nso yade Miss B so one who ye fe ye ene na ti kwati so obi anim ena UTV for nso so hye ne ma no ma atrese esisi na kwan so wo hye mpanimfo akuku dam Ivi prophet Kofi Oduro trese mitimi mubodi no akasefo decoration everything is on perfect bibia eyefe what about here UTV for eyade na ni nyina mu Miss V so ayade because akonwa bi ti say UTV na wutimi kwatena so akonwa Empress atena so hey now Empress akonwa de man one day kra na the real hit bi be bowo no na wetimi atena so 1 year and no wonder say na Miss V na wo so because enye easy to be honest with you they are all both no Miss V and Nana Mama they are all both trying their best but when you come to Chi Niamadia you can't compare Miss V to Empress it was no muton ese na enye easy ema no but adom any Father Dixon any Dr. Wase Kwame mu ehun ni mobo e de ni Jesu abeku Santana mo e kire no ema wo mo akropra ni benkum ni fa amonya gwanyi na doctor ye nyina ye gina Miss V anim eda wase ese mo nso mo antie de Ghana fo no mu binimo kana me man Ghana de ebegu engu an yensa no kwa na yepe na yenye ni yie de obi ani wa ope even though say IGP me di bro challenges na de na anu odin yie eye Mcbrown na na Mcbrown ni Miss V ana say UTV ana wonua short time no challenges ne de na wotwetwam na no odin yie but omumie no nyina both doing well they are doing perfect debia me kase baifuo ena wono one pa de pa na wo ba time to say me IGP de me de me pa de pa adie especially adwuma eboa e ma nkronkron onsako oma no ana e release amount for nkrofo pressure me support eti e bebo Miss V ene na na mama bra e bebo omu nyina abaso omu nyina ayade na mi wie na mi di tu wo hwe me ana wutie me nso fo say shawo hudi abribia gina pintin say bibi ubetimi aye emu hu abonfia Yema wajuma saya no matter how it is fagidie na yi wakoma mu na konkoden na wo so ba bedi adanse na ya celebrate ese Miss V ana ya celebrate sana na mama Mcbrown celebrate ni ba mazim no na mfadwe bi so na mu wa na me de adwuma we de mintimi nye na star kese we na ye adwuma wa ha ana se minister kese we yakohia na wo pubribribribribi eno nti de wasa wo ya no wonye dabi yenyina yenhia wo de na de atwa mu wo na wotwe mu no yenhia bibi enfri Miss V ene na na mama Mcbrown na I think say ebeboa IGP me mpasa meje wo mre hwe screen has numbers na wo ho no wo betimi afre bi na me ame no atwetwe nkomo emna ni nti ene aha na me de wo besi Mcbrown